15-й ежегодной Олимпиаде по крымско-татарскому языку приняли участие более 200 человек. Это школьники, ученики колледжей, студенты и преподаватели. В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова прошло торжественное закрытие Олимпиады и подведение итогов. По словам членов жюри, определить победителей было нелегко, поэтому призовые места разделили сразу несколько человек. Бірінші ерні қазанған 9 талебе айырылды. Бұл мектеп, студентлер арасында. Екінші ерні қазанған 8 талебе айырылды. Ве 21 талебе айырдық. Үшінші ерні қазанған талебелер. Үшінші ерні айырғанда, яғни пек пытрақыл бір ишлер бар еді. Язма ишлерінде бөлі морекеп, мундережелі ишлер олғаны үшін үшінші ерлер бізде 21 үшінші ер олды. Победители и призеры Олимпиады награждены грамотами и денежными призами. А занявших первое место ждал приятный бонус от Крымского инженерно-педагогического университета. 11 сыныфлар ве колледж бітіріп та бізге оқымаға келген талебелер үшін бөле бір яқшы сюрприз, яғни бірінші ерлеріні қазанған Олимпиада иштиракчылары кіріш имтиханлары вақтында, кіріш компаниясы олған вақтында, яғни олған қазанған балаларына да 10 балл қосыла жақтыр. Яғни о да güzel бір, не деймін, сізге идеядыр, университет тарафындан балаларға yapılған идеядыр. Победители и участники Олимпиады с большим трепетом и любовью относятся к родному языку. Они ставят перед собой цель сохранить и развивать его. Мен пек хуванам бу Олимпиадада иштирак эткен үчүн. Мен белесем Кырым татар яшлары, Кырым татар тилини инкишаф этмек кереклер ве böyle merasimlerde iştirak etmek gerek. Ben Sudak şehrinin 3. Milli Mektebi'nde okuyorum. Ve ben bilesem bizim borcumuz bu ana dilimizni parçalamağa ve saklamağa. Onun için bunda iştirak ettim. Men her vaqt vatanperverlikni göstermek için ana tili fakültetine girmeyi istedim. Ve çok düşünmeyip bu fakültetini seçtim. Bu acayip olimpiyadamızda men birinci yerini kazandım. Bu Олимпиадаға енді 9 сыныптан берлі қатынайым. Ескі Қырымдан hocalarımız 9 сыныптан бізге bu Олимпиадаға yol açtılar ve menimce birinciden onlara büyük teşekkürler bildireyim. Bizim tilimiz bu bizim için en kıymetli sandıktır, altın sandık ve bu sandıkını bizim için saklamak boynumuzun borcusudur. Çünkü bunu biz yapmasak acaba bunu kim yapar?